turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Oh, The Axeman comes. Axe goes. Enemies prepare for killing. Battle. Cut and run. To the enemy. Axe charges. 30 seconds to battle. Forward. Good day to fight. Rest is for the dead. To battle. The battle begins! Let the carnage begin. First blood! Into war's teeth. Axe run. Double kill! Kitog. Kitog Axe ano. charges. Nahuhuli rin. Fight if you can. Forward. Ito lang, taga-hintag ko. Guts. Into war's Kill lang. to the enemy. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Cut and run. Axe goes. Axe run. Show your worth. Good day to fight. Enemies need killing. Rest is for the dead. Prove yourself. To battle. Axe goes. Axe, it's not axe. To the enemy. Axe kills you. Show your worth. Killing spree! Double kill! Axe is under attack! Rest is for the dead. Ah, tabong. Come and get it! Killing spree! And armor. Better red than dead. Forward. Into war's teeth. Cut and run.
Fight if you can. Axe brings the axe. Axe attacks. Taste my blade. Prove yourself. Enemies need killing. No. Wet my blade. To battle. Your top tower is under attack! Good day to fight. Fight if you can. Into war. Axe goes. Axe is not Get some. Show your worth. Ah, tama. Assassin. Radiant structures are fortified. The axe's edge is keen again. Enemies need killing. Rest is for the dead. Oh no. Axe run. To the enemy. Come to axe. To battle. Axe fells Shit, you. shit. Good day to fight. Prove yourself. Axe charges. Cut and run. Not yet. Show your worth. Axe is under attack! Axe is not axe. Double kill! Into war's teeth. Axe is blunted. Your top tower is being hacked to pieces! Your top tower has fallen! Axe needs something to chop. To the enemy. Prove yourself. Axe goes. Good day to fight. It is not yet time. Forward. Invisibility. Rest is for the dead. To battle. Cut to the chase. Axe chops you to mid-fight. Double kill. This ends you. Axe charges. Axe is not ready. Axe runs. Not yet. Show your worth. Cut and run. To battle. The enemy's bottom tower has fallen! Do not miss this chance to push your advantage! Axe is back!
Axe run. Cut and run. A slice of the axe. Fight if you can. Rest is for the dead. Enemies need killing. Forward. Haste. Axe goes. Coming. To the enemy. Axe is not ready. Show your worth. Into war. Killing spree! Cut. We're a sacred target. From the red mist, Axe returns. Good day to fight. The enemy's middle tower has fallen. It is not yet time. Axe charges. Good day to fight. Get up. Show you. Killing spree! Prove yourself. Not yet. Fight if you can. Dominating! Mega kill! Double kill! Empty. Your middle tower is under attack. Axe return. The war may now continue. Into war's teeth. Your middle tower is under attack. Ha-ha! Axe is not ready. Forward. Prove yourself. Here comes the axe. Axe goes. Attack! Not yet. No one does this to me. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Your middle tower is under attack. Top tower mega kill. Axe is getting misty. Unstoppable. Double kill. Rest is for the prove yourself. Your middle tower is under attack. Cuts no more. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Your middle tower is under attack! Enemies need killing. Axe runs. Axe charges. Axe is glad that your bottom tower is not Axe's problem. Enemies need killing. Fight if you can. Your bottom tower is under attack.
Is foul. Axe go. Sheathe my axe in your bow. Your bottom tower is under attack. Wet my blade. Forward. To the enemy. Rest is for the dead. It is not yet time. Good day to fight. Into war's teeth. Double kill! Axe is not ready. Cut and run! To battle! Axe charges! To the enemy! Radiant's towers are fortified, just like Rest Axe. is for the dead. Forward! The enemy's bottom tower Axe is has not fallen. ready. To battle! Not yet. Ooh, Axe-like. Show your worth. Cut and run! To me! Axe goes. Good day to fight. Axe runs. Enemies need killing. Axe charges. It is not yet time. Not yet! Into war's teeth. Out of the veil. Rest is for the... Prove yourself! Feel the axe of axe! Axe trades in death. Axe goes. To the enemy! Killing spree! Double kill! Axe is under attack! Prove yourself! Axe brings the axe! Killing spree! Cut and run! Axe runs! Forward! Good day to fight! A fight if you can! Radiant structures are Axe is not fortified ready. with 12 important vitamins and minerals. Here comes double kill! Show your worth! You not see. Enemies need killing! The secret shop. Into war's teeth! Fight if you come to that! Axe charges! To battle! Good day to fight! Not yet! Your top tower is under attack. Prove yourself! Axe charges! Your
middle tower is under attack. To the enemy! Show your worth! Your middle tower. Dominating! Double kill! Your middle tower is under attack. Enemies need killing! Rest is for the Dark road I go. Should've run when Axe I had the run. chance. Scepter! Axe attacks. Axe goes. Become Prove yourself! Into war! Fight cold! To battle! Killing spree. Double kill. Another one down. Cut and run! To the enemy! Axe charges! Get some! The enemy's middle tower has fallen. Axe lights. Cut and run! Axe is pleased. Wet my blade! The enemy's middle tower has surrendered to gravity. To battle! The enemy's middle barracks have fallen. Building radiant behind their fortifications. Forward! The enemy's middle barracks have fallen. Surprising, given the lack of axe. Killing spree. Axe is pleased. From the axe of axe! Killing spree. Axe run! The enemy's middle tower has fallen. Axe light. Axe goes! Enemies need killing! The enemy's middle tower has fallen. Cut and run! Axe goes! To Dire victory!
Your 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Darkness weaves. Click. Prepare for Scuttling battle. in. Yes. Yes. 30 seconds to battle. Bitter pattern. Yes. Cut and weave. I must. Yes. The battle begins. Let's weave a battle plan. Yes. Skitter on. Yes. Shuttle off. I am compelled. Caught. Tear the threads. Creep and crawl. I loom. Creep and crawl. First blood. I'm under Tonight's attack. plague on us. Cut and weave. I loom. The great loom. Yes. After them. Scuttling. I am compelled. Shuttle off. Ow. Click. I must. Bitter pattern. Yes.
Skitter on. Yes. 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 Bitter pattern. Yes. Creep and crawl. I am compelled. I'm under attack! Out of time's weave. My soul unspools. It was just a phase. Clickety-click. Too bad. Skitter scatter. Kill spree. Yes. Kill. Yes. Caught in your own life's Pwede thread. sila kalaban natin. Carry. Cut and weave. Oh, snap! Papatay mo. Scuttling in. I must. Skitter on. Swarm them. Ay, nakulog ka. At hindi ko pala set. Shuttle off. Strike. Yes. Hindi na set. Scatter. I loom. I think. Snared. Cut and weave. I loom. Yes. Your life unspools. Be the swarm. Creep and crawl. And yeah, it checked out. That was a double kill. Damay pa ko sa kung stang bullshit. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Yeah. Swarm them! Cut
cut you down. Uy. Snick snack. Shuttle off. I am compelled. Attack! Skitter on. Scuttling in. Yes. Yes. Skitter scatter. Kill spree! Rend you. Kill spree on a killing spree. You are killing it out there. Double killing it. I Need a turn must. for what you're doing. Double kill. Bitter. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. Cut and weave. Your bottom tower is under attack. I must. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under Bitter attack. pattern. Your bottom tower is under attack. Be the swarm. Infest. TP ang kuhan. Kita. Sa likod. Ibang tira. Your middle Yes, tower that is is a under double kill. attack. Ah, kill spree. Look at you go. Hacking at limbs, Your middle blood tower spraying has everywhere. fallen. Just adorable. Snip, snip. I'm under cutting the mesh. Your top tower is under attack. For all the good your scraps of armor did you. Your top tower is under attack. Your top 08 tower ang has TP. fallen. Ako'y dado. Ako nabalik ko. My life's pattern reworked. Into the fray. After them. Yes. Waste nothing. Shuttle off. The Yes. enemy's bottom tower has fallen. Scuttling in. Yes. Yakan. I know my mega. Oh shit. Domination today. Really? Lion take out the cloud. Kaya sige ko pabalian siya. Tower is Bili under ka. attack. Doon sa discarding. Wala gibuk-buk. Discarding yan. Creep and crawl. A bit threadbare. I loom.
am compelled. I fall upon you. Yes. Your life unspools. Skitter on. Creep and crawl. Yes. I must. Yes. Your middle tower is under attack. Yes. Yes. Uy, Killing spree, killing spree, killing spree. go! My edge. I loom. 1, 2. Greg, are you serious? Greg, double kill. It'd have to be on some kind of killing spree to get Low yan to. Yes. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Cut and weave. A tighter weave. Radiant structures are fortified. Dire structures are fortified. Your middle tower is under attack. Them. Eh, nakapatay. Your life's in tatters. Oh, Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. oh. He's a mega killer. That's a double kill. It's not time yet. Swarm them! Scuttling in. I am compelled. Not yet. Bitter pattern. Yes. Yati. Kaswerte ba? Out of position po. Pabalo. Ewan. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Hello. Teka to. Wala matay. Buko lang sana. Ano ito ba? Your bottom tower is under Grown attack. man, and I sound like I got people to help on you. But I'm damn proud of you. Feed the swarm. Skitter on. Ah, I see more of the pattern. Snip, snip. Your top tower is under attack. Through weaves. After them. I must. Into the fray. Nagtago. Shuttle off. I am compelled. Swarm them! Yes.
Yun ako, 1.5. Bitter pattern. Yes. Click. Yes. Rend you. Scuttling in. Yes. I loom. Swarm them. Skitter. Not ready. Not yet. I'm under attack. It's not time yet. I must Your bottom tower is under attack. shuttle off. Be still. Alaway na ako. May pisa no. Bibir no. Pumo kayo na. Ay. Dapat makauna kag farm sila pag sakit ka pero dako na kayo item ang spin. Na foods ang Linkin top. pagana. Ginalingkin man ako na. Foods ang top. Para antay, para maka-SS pa ko. Sige, ako na lang magkuha na lang ko. No likod. Look, nakakuha. Yung sarili. Oh. Yun. Skitter scatter. Yes. It's not time. Standby. Your middle tower is under attack. Scuttling in. Tapok, makuha. Cut and weave. The enemy's middle tower has fallen. Not yet. Yes. Only in Tear the threads. Swarm them. Your shrine has fallen to the radiant. Not ready. Oh no. Goddamn sisters, I feel like an idiot saying this. Woke up a boot in their ass. What they do, boot smacking out of them. Fire compelled. Whoa! That'll be a double kill. And that's a triple kill. It's not time yet. I don't believe it. Ultra kill. Don't you dare stop.
Nagan ako. Creep Ako and lang. crawl. Watag, rampage ka lang. Matay lang. Matay lang ko. Sand. Bitter pattern. Yes. Ah, Lincoln Sphere. Cut and weave. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Swarm them. Your middle Fine. tower is under attack. Skitter on. I Your am middle tower compelled. has fallen. Yes. Not yet. Your top tower is under attack. Skitter scatter. Yes. 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 Scuttling in. Naikuha na. Creep and crawl. Feed the swarm. Ayan. Vital thread is broken. Bye-bye. Ay, wala naman. Ready. Tanong sa map. Bullshit. Sorry. Cut and weave. Your top tower is under To attack. him. Shuttle off. Your top tower Feel has ba fallen. nila? Yes. Your top tower is under attack. Your top tower has yet. fallen. Di walay Your top damage. towers are under attack. Your top barracks has Ay, fallen. namatay. Radiant structures are fortified. Creep and crawl. Skitter scatter. Your top barracks has fallen. I thought I was excited before. So now I'm watching a kill spree. Your middle tower is under attack. Oh, nadagun pa. Agay. Ay, bak. Lock. Chok, chok. Ay, ang bantay, ang ancient. Atos. BKB. Tayo. What's going on down there? Is that a kill spree? Mao gyud ning mga games na kailangan BKB ba. Wa gyud BKB ang mga ang wala tayong mga BKB. Pero iba na. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. It's not time yet.
Your middle barracks has fallen. That's what I call a success. I'm under attack. I am compelled. Your middle tower is under attack. Grabe naman sa kuan. Not ready. Swarm them. Yes. I must. I know. Slave in your timeline. Swarm them. Hello! Yes, that is a double kill. Tingnan. Scuttling me? I loom. Not ready. I am compelled. Yes. Your bottom barracks are under attack. Bitter patter. Not yet. Yes. It's not time yet. Yes. Roshan has fallen to the Daimon. Sige. Pas kayo makakuan ba? Shuttle off. Wala, nabas sila gym, wala. Strike after them. Turo. Skitter on. I'm under attack. Your bottom barracks are under attack. That red? That there is. Kaya. Not yet. Your bottom barracks are under attack. Lang, kahit lang. Scatter. Not ready. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Shit. Your ancient is under attack. Cut it. Your ancient is under attack. Dire victory.
It's your turn to ban, dummy! "5 seconds, Morty. It'll be fine." Yun. You really gotta pick a hero. You got 10 seconds left. You better pick your hero. 5 seconds. Oh no. Oh, jeez, Rick, we're in some real trouble. I know, Morty. Just follow my lead. Of course. Morty, don't look now, but battle's about to start. Oh my God! No, As the I arrow ain't ready for flies. this. I didn't do this. I go. On my way. I'm way ahead. Well, there's that Already pesky moving. horn. Ooh, now I get to shoot. I gust onward. On it. On it. Attack! On my way. Already moving. I'm way ahead. Of course. On it. I gust onward. As the arrow flies. I go. Catch my point? On it. On my way, like the wind. Stop it, we say. Of course. I'm under attack. Taste my arrow. And my feet fly. On it. I go. Already moving. On it.
I'm way ahead. Pwede ni Chok kay wala item ang Jakiro nga marag mag-queue siya sa item kuan. I go. Dapat dili ko mag-kuan. Kita kay On my way. basi item. On it. Hit na siya. As the arrow flies. Freeze na siya. Already moving. I gust onward. Is it raining arrows? I'm way ahead. On it. On my way. As the arrow flies. I'm way ahead. Of course. Already moving. On it. Oh! I'm under attack. Patay na ko eh. They're picking on me. May you ride on nether zephyrs. Pwede na diri ni Lin. Caught a second wind. On it. I gust onward. At them. I go. I go. Fly with me. Reap the whirlwind. Not gonna happen. Got my feet fly. On it. I'm way ahead. Attack! Incoming! Ah! On it. Shit. Punat kayo. I gust onward. Ah! Already moving. On my way. Try this on for size. Wala item ba ang kuha? Jakiro, ano lang, nag-queue lang og ano. Of course. Nag-queue lang agad din. Got my wind up. At them. Like the wind. Pin! That's my point. As the arrow flies. Focus. Oh, jeez, your middle tower's under Of course. attack. I'm under attack. Whoa, the enemy's top tower got destroyed. Oh. Whoa. Toss for Oh, celebration. yapak. I
I gust onward. Oh, jeez, middle tower's Already under moving. attack. I'm way ahead. Oh, On it. oh, middle tower's under attack. Here, have an arrow. I go. Attack! On my way. Attack! I run like the wind as the arrow flies. On it. Oh boy, Already moving. your top tower's under attack. My feet fly. I'm way ahead Oh, your bottom tower's under attack. as the arrow flies. Oh! That wasn't Yeah, so nice. timing lagi siya dito. Oh, jeez, Rick, the top tower's getting hit. Oh, your top tower's under attack. Looks like dire structures are fortified. The Wind Ranger returns. You gotta get serious. Top tower's under attack. I gust onward. Here it comes. Take my arrow. On it. I run like the wind. Arrow flies. Ito ba ng monkey na ano na item? It's my question. Oh, yeah, your Meet bottom the tower's under prevailing attack. winds. I go. Try this on for size. Like the wind. On my way. Wala ka. Of course. I run like the wind. On it. And I catch. As the arrow flies. On my way. Beneath Siya sa may markup. At i-build up kayong dinulaan ba? Ya. Bugo lang itong mga kauban. Huwag ako. Bugo lang kayo kung dinulaan. Oh? Oh, ay, yung primal ba? Oh? Ano, namatay? Yeah. Nasobra. Of course. Like the wind. I go. Reap the whirlwind. I'm not ready. My feet fly. On it. It's not time yet. Reap the whirlwind. Oh, come on, middle tower's under attack. Be worse. Oh, wait. I run like the wind. Damage. I'm way ahead. Ooh, dire, you gotta fortify them, their structures. Good work. I gust onward. Morty, Every point helps. oh, middle tower. Already Might wanna moving. look at it. Big crap. Middle tower's under attack.
Ano sila? Ano siya? Abo. Like the wind. Hoy! Abo. I go. I'm under attack. Hindi ka gina. Fine lang. Ano ko? Already moving. My feet fly as the arrow flies. I'm way ahead. Oh, wala na mataigo. On my way. Feel the wind in your hair. Ano na po? Ay, ate, agila na kayo mag pro kayo. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. 40 bottom tower under attack. Bottom tower is gonzo, baby. Kailangan na natuog. TV. Your bottom tower's under attack. Nakag-live pa. My next arrow will find its mark. Wards. On it. What sound is this? I gust on. I run like the wind. You catch my point? Hinja. I'm under attack. Really? Of course. I run like the wind. Incoming. Wala. Pangit na itong dula. Ano ka din? Susunod na din. Practice pa ta. Maintain. Maglingaw man siya. Tower's under attack. I thought we was friends. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. 40 bottom tower under attack. Oh! Kurang. Yate, gamita. Your bottom tower's under attack. Hey, Morty, guess what's not there? The bottom tower. Can't keep a good girl down. Oh. On it. Of course. Your middle tower's under attack. Increases. That force field leads me to believe I'm that way Dire ahead. just fortified their structure. Ooh, your middle tower's under attack. Oh, Namatay lang. middle tower's Patay na under din. attack. Man, your middle tower just got Ay, naku kayo na ako destroyed. ganun eh. Oh, you gotta do something about this. On my way. Another arrow in my quiver. As the arrow flies. My ultimate grows. Focus. Go. Wild wind. Ay, takpa na po. Cold wind blows.
Patay. Wala, dakuhan. Wala, dahil matay lagi siya. Oh, gisinggol. Agoy na igo. Only way that could have gone. Green Ranger naman ko ba para mag-practice niya. Ano, minanim ba? Oh, jeez, your middle tower's Serious. under attack. Serious na yan. Already moving. I gust onward. Ay, hindi ito. The range increases. On it. Black King Bar. Oh boy, Roshan just got taken out by the Radiant. As the arrow flies. My feet fly. On my way. It's not time yet. Oh, jeez, your top tower's under attack. I'm way ahead. Brain are collected. The top Like the tower's wind. under attack. Go. Like Your the top wind. tower's under attack. Oh, top tower. Loved it. I loved it. Really? I run like the wind. I gust onward. Ah! Grows. My feet fly. Of course. Already moving. May matay. On it. Ito Aegis good. Patay na ito, kaso na Aegis. Yun. For the gold. Taste my arrow. May back. I gust onward. Kulang mo get ang damage. Nag-practice oh. Damage. Practice oh. Good joke. Nagaya o di kaya. Kulang get bunker o ganing po. Oh, jeez, Oh? middle tower's under Gaya attack. kayo. Pro kayo. Great, your middle tower. You can't use that anymore. It's Ala, bro. Oh boy, Morty, middle barracks are gone. Ooh, your middle barracks just got wiped off the face of the map. That force field leads me to believe that Dire just fortified their Sabi structure. 17-1. Good siya. Oh? Ala, gaya na po. Oh yeah, your bottom tower's under attack. Hey, you might want to kiss your bottom tower goodbye because it's gone. Hey, Morty, there's no bottom barracks anymore. Sorry, player. Whatever you do, don't bother trying to get the Meeseeks to help you improve your game. The bottom You suck barracks too were my bad. favorite. Now they're not there Damage na lang anymore. ng Jakiro. Try it, Come Nakabalutsot. on, man, middle tower's under attack. As the arrow flies. Ganda names po ulit. Your middle Yan, tower first just, item. Just Like bit the the big wind. one. Oh boy. Go. Your Oh, top tower tabang. just got shattered.
damage na ganin When are yung these inbox. people gonna learn? Patay ko. Go, 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 go. Arrow flies. Hey, geez, why don't you start taking things seriously, you know, because your ancient is under attack. Game over, baby. Oh, jeez, the enemy's got mega creeps. This is ridiculous. An ill wind blows. Your turn to ban. Yeah, 5 seconds left now. Uh, 10 seconds to pick your hero, you moron. Yeah, 5 seconds left now. From void and shadow, I assemble. I go. Why aren't they doing anything? They're just standing around. Relax, Morty. Action principle. Yes. My pattern changes. 30 seconds till Jit goes ham in the dollar store, Morty. A new location. As you suggest. I propagate forward. Acceleration. Who keeps... Who's blowing that stupid horn? Conflict is eternal. Bring it in. That's first blood. So am I. First blood. I don't I like your flow on. chances. What are you buying? Reality is illusion.
so. Sorry. I propagate forward. Yes. As you wish. Serve the void. Action principle. I go. As you suggest. I smash you. I flow on. Is mine. Void takes I still wouldn't trade places with you. my pattern changes. You thought you were I winning? still. I am under attack. A higher order. My wave advances. Our cavorting days is over. Your tower's under attack. Whoa! Is this a kill spree? Oh, your bottom tower's under attack. Ooh, oh, not good. Your bottom tower's under attack. You know, Morty, it sometimes feels like they don't even care. Comet strike. Acceleration. Serve the void. A path integral to victory. Yes. I know. My pattern changes. Control is mine. We fight. I flow on. I propagate forward. Oh, geez, your top tower's under attack. Not for you. As you suggest. Your top tower's under attack. Reality is illusion. My wave Your advances. top tower's under attack. As you suggest. Serve the void. A path integral to victory.
Biro. Ang ito. Order from chaos. Control is mine. I go. Action principle. Under location. As you wish. For you. Reality is illusion. Pangit. My influence. Oh, nobody's getting nothing from this middle tower because it got denied just in time. Acceleration. Okay, Atos. Wala kay mana. My wave advances. Sige, sige. Atos na, Atos na. Ayaw, ha? I know my mega. Patay ko. This is a mega kill. Kasi kayo. Morty, you're not gonna like this. The top tower is under attack. You are unstoppable. Unstoppable. Are you seeing this? I think that's a double kill. Mararo siya ginaga-ismat. Your top tower's under attack. Your top tower's obliterated. Way to go. Jeez! Oh, this isn't Hey, good! Morty, guess what's not there? The bottom tower! Everybody relax. It's just a bunch of ones and zeros out there. You're gonna be fine. Void. As you wish. Oh boy, your top tower's under attack! My nihilism increases. My horizon expands. My wave advances. Mine. Attack. Reality is illusion. I go. A path integral to Tama din. Kill spree. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. Bottom tower under attack. Yeah. Called the blue. That was a textbook double kill. Huwag kayo. Report as smurfing. Oh. Halo, oy ba? Di man mamatay. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. Morty, bottom tower under attack. Oh! Oh, man! principle. I flow on. Huwag po namatay oh. Ano pa siya? Huwag po namatay. Nah, bisa naman eh. Bisa naman eh. Ay. Na, sige ka na. Patay. Alaw, lagi po. Bisa naman eh. From a deeper order, I return. A
Ako kayo nagmaporta ba kung mamatay? Saan? So, Acceleration. buang ka? Oh, manon ako ang black hole para manon ako black hole para pakita. Para pasik. Ako ag na po. Porta. Ano yun? Hindi na siya. Not yet. A new location. Serve the void. As you suggest. Reality is illusion. Bounty killing! I go. Being I flow on. di mana Ooh, your middle tower's under attack. buang label. Dito. Acceleration. Morty, middle tower. I'm gonna Pag-fight look mo at na it. ng monkey. Middle tower's under attack! Na ng monkey. Pwede da. Reality is illusion. I propagate forward. As you suggest. Control is mine. Dominating. I'm being told I'm supposed to say ownage right now. Yeah, I don't like it. No, no, no. 4v5. Awa. As you wish. Bakit? Killing, that was a triple kill. Serve the void. Tapok dito. Dominating. Ultra kill. Don't you dare stop. Eh. Action principle. Oh, come on! The middle tower's under attack! My wave advances. Ooh, Dire, you gotta fortify them their structures. Good work. Ooh, your middle tower's under attack. Yes. Rega puncuk 1 hour. I flow on. I propagate forward. My horizon expands. I go. Acceleration. A path integral to victory. As you wish. My influence grows. Reality control is mine. A new location. Oh, middle tower's under attack. Eh, kulang. Your middle tower is under attack. Ano to? You are unstoppable. Double kill. Are you seeing this? Oh, jeez, your middle tower's under Your middle attack! tower just bit the big one. I can't believe how close that got! Looks like Dire's structures are fortified.
Oh jeez, middle tower's under attack. Gapon kay 1 hour ang turbo ba nga. Karon kay wag dali na mahuman. Lugi tas kauban pirmi. Laban pud. Murag lahi ang ano. Kulang. Warang skills kanang skill gap. You know? Ay, namatay naman. Gamer, gamer! Atos! Patay. Oh, hawa na. Porta na po na. Sky of Fires. Patay na sila porta to ba pero Ganyan na. BKB no. Mana? Nag-BKB siya? Okay pa. As you suggest. Mahalo din ang smoke ng 50. Katong gahapon baka tong mag high ground lang sila tapos di mo gawas pero magpalit ng divine. Buhat mo ba na itong PA ko dito? Wala mo tayo PA. Itong PA kay damage sila. Oh, the enemy's top tower is fallen. Radiance just fortified their structures. Tama sa dito sa, talking about? sa baba. Wala itong mga kiri. Ah! Ito itong mga kiri. Hindi na Russian. Russian ba? Punta ya. Mag-glamer ka. Ah, sige. Namatay. Okay, namatay. Okay, namatay. Hooray! The enemy's bottom tower is destroyed. Hooray! Oh, namatay. Bangit. Ah!
Ah, na black hole. Naurot, na wipe out sila, na wipe out. May pulos yung BKB's black hole. May pala sila may KB na black hole. Ooh, they took out the enemy's middle tower! Oh, ha ha! Oh. Serve the void. A new location. Even better when I fire twice. As you suggest. A new location. My influence grows. Control is mine. Acceleration. Uwi na po sila nagkuhan. Tig na tawan. Ito yan. My wave advances. May pakurat ko ito eh. Yes. Gawasin ng monkey. Black hole 50 seconds. Mo pwede pressure pero tipid na natin. My pattern changes. Action principle. A path integral to victory. Reality is illusion. Wala division na batangan ako. I serve the void. Ano lang tabaktasan ng tao. As you wish. My pattern changes. Morty, middle tower. You might want to look at it. Oh, oh, middle tower's under attack! I flow on. Balik sa base. Acceleration. Serve the void. Yes. I'll tell you something about the Radiant. They sure know how to kill Roshan! It's about time somebody took him out. This guy's a weirdo. Yeah, he's giant weird. Advances. Ang joke. Action principle. Reality is illusion. I propagate forward. Ayan. At masalo ng monkey. Rogin sa ba? As you suggest. A new location. Pura. Pati ako. Oh, namat. Ay, mau. Matay na. Igaga lang ko. Uguro gahi na kayo. Pag-refresh lagi na ako kay nakulang ang mana sa black hole. Wala na yun. Sige lang. Matay naman po dito. Wala siya dito sa black hole eh. Isulong mo niya.
O gani, wala. Nag-refresh gani ko kay basig pwede pa nato i-black hole usab na ano, nahurot mo naman. Oh, your bottom tower's under attack. Hey, you might want to kiss your bottom tower goodbye because it's gone. Looks like dire structures are fortified. Oh, the enemy's middle tower's gone. Serves them right. Oh no. Oy. Oh, yeah, your bottom tower's under attack. Lock sa to kay wala. What a mess. Wala ko man. Aga. Return to my beloved. Ayun na po sila. Ayun na po siya. Kalim na. Inexorable advance. Serve the void. A new location. As you wish. Quickly now. As you suggest. I flow on. Action principle. Meron siya. Understanding. A path integral to victory. Control is mine. My wave advances. Okay, doon ako black hole na sa... Wala. Acceleration. Ay, wala na ka nakulang. Sayang. Okay lang. The rules of battle dictate your demise. Sayang. Medicable. Morty, Naurot pagita mo, pagita mo. Ang kuhan kayo, crucial. Come on, get with it. Oh boy, your middle tower just really took a big crap. They're coming after your middle barracks. Wala. Oh jeez, they're swarming your middle barracks. Oh man. Agay. Ah. A lot of you. They're fighting against your middle barracks right now. Oh boy, Morty, middle barracks are gone. That force field leads me to believe that Dire just fortified their structure. Oh come on, the middle tower's under attack. Chok, 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 chok.
Glimmer! Kala, sige. Patay ko. Oh, yeah, your bottom tower's under attack. Your bottom tower is gonzo, baby. Ay, Unstoppable. Triple kill. Oh, bottom barracks are Paman getting na. hurt, baby. Oh man, the bottom barracks Boring, were my hawag favorite. kayo, Now they're not mang- there anymore. Hey, Orty, there's no bottom barracks anymore. Sorry, player. Oh jeez, your middle tower's under attack. Oh man, your middle tower just got destroyed. Oh, middle tower's under attack. Your middle tower just bit the big one. Hey, dummy, your ancient's under attack. Kanto lang. Hey, what do you think, this is a game? Your ancient's under attack. Ala, agay. Ala, agay. Your ancient's under attack. Hey, what do you think, this is a game? Your ancient's under attack. Radiant wins! Radiant's victorious! Shut up, Orty. Boring. Your turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining.
Tulo ka carry sila ba eh. Kita isa lang. Duha. Duha. Yes. Forward. Prepare for battle. I go like the devil. Onward. Oh, yes. 30 seconds to battle. To hell and back. Oh, hell yes. Yes. You're done. Prowling. Uy! The battle begins. Time for strong arm tactics. Ay. Verily. Art na ang ano, New York Marathon. Sorry ka. Why not? Mo ganito kung get niyan to, no? Ganday. Marathon na. Oh, Nag-start na, uy, buwang ka. Wala pa man sila layo pa kayo. Uy, Pag nag-start live na, Why pag live. Ayaw. Yes. Ay, Wala may ano, wala may live. N-word ko eh. Forward. Apit ko maging N-word. No end November. New York Marathon. Die at my No end. I go Choke. like the devil. Wala pa man. Delete. Nag-start na, uy. Wala pa nang live pa. Ay, nanadjust. Nasa... Doon Nasa ako. Manila. To hell and Kipchoge! What's na, ESPN? Oh, ESPN po. denied. We have a first kill. Prowling. Ay, kanto dyan na naman Kipchoge. Ay, Yes. naday ko Yun. ano. Ay, babae man eh. Ay, pantay ha. Comment na ako. Dili ko aning babae. Gusto mo itong mga... Ay. Onward. Ano mo, Will? Ay. Wala si Kipchoge pa sa ranking. Start naman, nagag sila. Kuro. Start na good. Koroy. One, Ubiri. Oh, hell yeah. ito lang eh, 2 kilometers na. 33 minutes pa. 5 kuhan. Start na, uy. Devil. 33 minutes na gani. No, ilang nadagan. Wala po, 2 km po. Okay, pwede. Wala man, wala. Ano makita na eh. Yes. Ano man yun? Cut the bait. Wala po sa isa lang dilaw. Nasa virtual coral. Waiting pa ako. To hell and Na nag-binge watch ko ba yun? Napit ako mga man. Beach watch ako. oh, yes. Dexter. Dexter? Itong psychopath. You'll have to debug them. Psychopath. Dexter's love. Dexter Laboratory, good. Si I Dexter love your CGD. language. Please say it again. Korean. Onward. Ato. Pay-pay. Pay-pay. Why Iklog. not? Yes. Ito naman ako to asa datos na ESPN and Channel 7. Channel 7 daw use. James. JCB. Jimmy. It's not time. Nagsugod na. Feel my claw. Ay, dili man ni ano. Oh, Regular. hell yes. Nagtanong ko sa website ka nang na ako sa queue.
Ay, nakasakyo. Ito lang. Pangit na. Gabi no, murag Pasko sila ang kuan ba New Year para to. Tugkan kita. No, 50,000. Ano dyan nila? Grabe kadaghan, no? Pipi. Yung ceremony pa lang. To adjust na, adjust. Ay, live po. Nalagay ni Sugod, nalagay. Uy, Duls. Ay, ate, kay sapatos si Dulo. Okay. Ano? Adjust. Yes. Asa man? Wala kita sa sapatos si Dulo. Asa? Ay, Bago? naku. Pinakamahal na D0. Ay, ate. Adios. Your middle tower White is under tree. attack. Away 3. Let's go. Let's go. Guys, Let's go. pura na lang pang... Grabe naman na. Ay, Oh no, natanan. Aldo. Sa Manabuin, inong kubuin ba kay Ghost Tulikon? Kapit ko mag-save inward, wala display. Nada, yun. Di mo ba ka sa stream? Oh, 7 minutes na. Eh, kutsugi. Nagtanaw ko just. Grabe ni Pipi, Tanong may ko 5. 37 minutes na sumibin. 7 minutes na. 7 minutes na gani, oh. Si kutsugi, oh. Wala, humana siya. Ako pa da. Grabe, buti. Pasa po na. Kutsugi gani, no? Kutsugi versus Skiptom. Ay, pa. Loy, patay naman skip 2. Buwang, just Ano man to? patay naman 2. Dili, apil siya. Mga saints. Ano na mga patay man, no? Oh. Dagan na pa skip 2. Mga dito, oh. Live confirmation. Professional men. Hala, pacer, pacer, Ito na kag-live? Ay, ako na share na ako na. Tama kong live. Pero wala man Hindi sila pa. sa Kyogi. Sila kay Kyogi diri. Radiant 8 minutes pa man. structures are fortified. Dili gani ano no kanang Manik ka nang wala lagi itong babae lagi nga one so professional people. Hindi ka mas hindi ano eh. International. Naguna gani yung Florida. Pacer at nila or runner. Ano na use wheelchair na. Your middle tower is under Hasan. attack. Luka, ang pangalan ni Hasan. Ito nga yan, ito yun. Magbabaro sila. Uy, gagiyapin ko mo yung mugkwan ba? Yan, tinadi ko sa na live stream botan ta rin. Medyo. Uy! Pabati po yun. Dili man. Twitch na nagasa. Hindi mo magbahin ako ni Justin. Sira na. Ay, apit. Nami it past day mga itong man. Si LeBron fan. Wala mo. LeBron fans. Wala eh. LeBron. Mine. Oh! Tura. LeBron, wild Lego. Uy. Kaligo na yun. Lipag James. Ayun ko, di Radiant structures are fortified. Oo, ninyo mo dogon. Eh, wala naman yung effective team ko. Asa naman ni? 40 minutes na, 11 kilometers na sa babae. Sa lalaki, 50 na. Asa na tanaw? Di ko naka-live. Sa live na dito na. Wala, late cake ka. Karama yan. Asa naman minutes yung live? Oh, nana ko diri. Tamang ka. 40 minutes na sa babae. 51 seconds. Dili Ay, man dira good. Wasa? Lagi, babae lagi na. Kani man ako kay Kyogi man ako abi. Sige daw. Wala. Wala, may Kipchoge din. Wala. Wala man si Kipchoge na. Nabiang man sa kuhan. 100 meters. Okay, guys. The enemy's bottom tower. Babae has lagi fallen. sa mga live.
Your top tower is under Babae attack. dyan sa like, tanan like. Dire structures are fortified. Tagan sila expose. Ay. Uy, sige, huwag ka na babae. Uy, Marathon. I go like the devil. bukas na po lang. Nakakasabot. Singat ka. Sa soliban ng top 1. May sinisip po. Kahit natiyang hindi. Ano? Ayan, tag-stand dito. Ay ko. Ano ba? Oh, grabe yan no? Yung aning adagan pa. Pag 2 minutes yung aning adagan pa. Kanumuran ako kulay hangin na eh. Very good ang pisa niyo. Ah, Chugi. Skip Chugi ba yun? Una ang mga kwan. Y3. Kwan. Ano na siya Y3. yours? Search with Y3 Adios 4 Pro. Marky na bike. Okay. Mga baligyaan na kay last tanaw na ako kay nasa 24,000 mga anak. Maybe. Ayos na guys. Sige na. Para mo na sapatos. Bitaw. Ay, di yun. Tapos bakasan yun yung dagan na eh. Papi, di mo ginhawa ba? Ay, magyabang. Wala. Sa baba na siya ni Agi oh, ang hangin. Sana na, di na magtugay. Tukul yan. Arcane power. David ang mga black ka rin. Nauna lagi ang mga white. Uy, sabi ng ano. Oh, hell yes. Nauna ang white ka rin kaysa black bang. Ano kaya? Verily. Pero anti-mage siya. O niya pamanggot ni. Sa'yo pa kayo. Pasikat The maganda enemy's mga middle white. tower. Ang background niya Padalang anti-mage. hangin na niya. Ala. Uy. Lembak anti-mage. Maratona. Magoy na kuwan. Yati mo na, manigyan ko na mo, 26 degrees, 25 degrees. No, ganyan eh. Yo. Si ano. Yo, lantay. Wala pa lagi sa Chugi lagi. Ano lagi siya? 13 minutes. Lagi 14 ipakita. minutes. Di ganay ipakita, no? Kita na rin. Ano ako? Naka na negro. Uy. Ano lagi ko mga ano diri mga gagawin ako diri. Ikan dyan si Kenya si Justin. Sa nagtala tong mga kuhan ba tong... Sa ganyan nga lang tong virus sa Kenya gani. Monkeypox. Monkeypox. Word din. Monkeypox na yun. Loya sa stream ni Gwen. Gilang wala, okay lang yung mag-invert bench eh. Gamay na mag-viewers din oh. Wala. You where I make Not November. Nag-join. Nakakadada. Kuya mo din yung mga pro-men wheelchair no? Dili din si Tanan Piang. Dati din ka nang no. Ay, pag regular. Wag ko. na Coke Zero, na regular. Original. Oh, yes. Your middle tower is under attack. To hell and back. Ay, hapit na siya moment no? I go like the devil. Wala, ito na Kipchoge dyan so. Kipchoge dyan so. Tara na. Kipchoge, puti. Ito oh. Hindi na skip Chugi, uy! Ito oh. Kipchoge. Oh, Kipchoge. Gago din na si Kipchoge, uy! Taka ramang ka. Lagat to oh. Ito oh, Kipchoge oh. Puti ka. Si Kipchoge. Itong naka-jacket. Oh, ito racket sama na oh. Kana. Puta ka. Kaputi. Tanawa na sa kilid ni mo, ako.
Ay, dili. Nakakatong naka. Nag-inom mo ka to, nag-inom mo. Sa likod. Ah, gaya, Kipchoge. Pila ila pace. Spasa. Or 16 Aba! kilometers na. Ay. 16, 5 kilometers. So, 16. Ay, Japanese din yun si Fukuda. Ala! Tara! Slam dunk mo din, no? Kaya kayo. Pugutan sa kalaban sa Kuragi. Oh, Fukuda. Kaya yun. Okay, win range. Nung Justin. Nilingan na ako nung uy. Dili day. Tapos sa likod sa to, nga na ang ano pa. Grabe na. Nani din mag-win ranger. Opo ko dyan, pero no. No? Nakuha na mo kayo ng ulo ba eh? Po sa'yo kaligo, mga 1 year. Dili pa di nga nakaito mo eh. Ang itong ni Justin, pagpuro na libag. Libag na tayo, ligo-ligo. Lolo. Sige na pang tingin ba? Oh no? Uso kayo ang kuha na, Nike. Nasa pag-usanina ako ka ng puslot ba? Asan sa niya sapatos? Alpha fly. Kanang alpha fly na. Ay, dili. Skip B. Tapago. Di ka ganang babae. Di siya ganang babae. Nandiyan na mga paglawas. Alimutan pa, G na yadals. Alimutan pa. Skip B. Lebron ba? Lebron. Skip B. Dun, wala na si Sulipon. Wala si Sulipon. Ang stride. Ang stride. Wala. Pas kayo. Lagi putang ag-ice. Oh, sama na, Gwen. Tawa, Gwen. Wala ka kita. Wala ka kita. La. Wala si Sulipon. Wala BKB ang AM. Sakitan ko na 20 yan. Adidas. Oh no, wala BKB. Kinaudra ko pwede. Pwede ka dra. Lagi lang siya. Wala pa. Asa mo na kung tiilan na. Wang asa ko butang itiil. Isod kayo. Bitay lang. Ano? Ikaw yun. Paspas lang sila dun. Paspas kayo no? Kapaspas na nag-bike eh. Apil na siya marathon din no? Daog. Baboy naman na sila. Baboy naman na sila. Sila mo. Agay. Sila may silbi din kay Lubak sa Davao. Lubak na eh. Lupat Dili, sila sa magwapo magdalan. Kanang saan? Agdaw. Pangit sa Agdaw. Dagat yung Lubak. Dagat kay Pathol ba? Ay, coastal. Oh, marathon din sa coastal. Downhill. Downhill ka to dito. Tuyok sila sa Dika. Pag-applya lusot. Lubak pa na dira. Lubak kayo. Abog ka din. Pwede maging ano ba, kung mauman na gitong coastal road na katong sa pikas na dalan. Pero kung kaya nga tanan, pwede na. Close na ila. Full marathon din. Una, 45 sila, wapag crepes. Wala pulos. Hindi naman, padulong magsaysay, di ka nila coastal road, tina, padulong sa magsaysay. Nagamit agad akong wards dito sa baba, chok. Nagtago sila na dito. Grabe, nakita ko siya. Leading naman siya. Ano pa may ano... Ganito, kato doon sa lalaki. Dito tayo may Lebron. Kailangan si Justin. Mga black? Mga black. Big black. Mga big black. BBC mo na Justin. ABC. Magboy ah. Big black candy.
Wala, basta ano na to sa Strava key. Ay. Wala. Check na to kay Juan ba yung sa 6 days. Alam ka diyan. Oh my God. So yun, nasa stream Haba. na buwan eh. Pag-dinod ko, Wala, ang saan sila mag-inom ng tubig? May magpuwag tubig. sa bapa na. Nadayahan ko dyan. Kanang compartment. Ambak man dito sa base. Uy, dapat wala. Pinabuhi na ang wind. Wala. Iko na dyan sa kadagat. Kade. Wala siya, gasolina. Nag-swipe siya ganun agad. Hindi man siya makapuyin ba na? Ay, caffeine. Siguro na straw. Wala man si Kuan, si Jusa. Wala. Si Daka na Jusa. Loya na sa stream Day na ang buwan Jusa. eh. I-like na ko na stream na buwan. Mag-donate ko 10 star. 10 star para sa Jusa. Jusa. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Oh, kuyawa mo pa na yun. Your bottom Abot tower na siya is dyan. under attack. Ano ginapakita babaagi? Ipahuman sa itong babae para na itong lalaki. Your middle tower has fallen. Aganda silang exposure with. Nauna kong comments din. Stop mo ka ng comments. Live chat na daw. Open panel. Wala. Live. Live chat. Ay, wala pa rin. Show chat. Uy. Click ka. Ili. Sa top right. Oh, nadakpan. Top right. Right. Nadakpan. Top right. Wala, lagi. Right. Right. Sila ang namali. So, show chat. Patay. Agree with Luke. Good. Go check to Kuruki. Kuruki. No BD support team. Kiroi. Check Kiroi. The enemy's No middle BD tower has supporting fallen. why. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle barracks. Si Asan. Balik na. The Bibi. enemy's Spit middle mo siya mauman good. has fallen. Mauman na lang good just. Uy, ate. Lagi daw lagi siya. The enemy's bottom barracks has fallen. Mas push. Buhay na win din. Ang daganin Oh. mag-cheer sa'yo. Radiant structures are fortified. Napaka-angas. May 2 Let's go. minutes. 2 hours and 9 minutes na nag-control din. Look, Inay okay. ang Ang pinakuna siya ba? Inay. Inay. New York man daw pinakalisod na route. Maganda. Ada sila. Naman ni sa Strava ka Nakapaspas tong din virtual Your top tower Ruby. is Ayo. under attack. Virtual. Dapat tumanon mo. thesis. Katong Humana gisend siya ni sa Carl, 8K. humana siya sa virtual Strava Tools. Your Kato. top Ano siya? tower has Sub fallen. 2. Kita ni mo? Itong sa Instagram ba? Sub Bird. 2 nga ko, taba. Ay, gago, dili. Ano yung bigo? Camera kay ito ba? Yung tiog na nga ito yung Money changes hands. 250? Sub 2 ang ko. Yes. Full marathon. Atik pantoy. Ante kain. Onward. Gabi na na. Di 40 magani kilometers pantay per ang tail minute ang pace. Dili pantay yung tail pa, tapos ngat mo siya. Lamang kasi wala iug ba. Kaya diretso na sa baba. Pag inhale niya, diretso sa baga. Di na ba may liog. Let's go! Ay, ate. Kagib, di ko Here's maumot. all you need. So, lagi nga na sa just na lingkod. Wala mo siya. Taro na tingin. siya ka ng suyupa nagtubig oh. Taro. Lagi na, kay straw. Oo. Kuyawan na nila eh. Palit yung Good ka, nakajat. Dili.
Ayaw mo kaya, sagot ka. Ay, sagot ka. Di Di ano ba siya lang ako, masubot? yarangan lang ako. Aray ko ah. Ugad na tail, hindi ko ugad. Sorry. At tail, ang kamot day. Kamot day. Saan ako? Grabe naman. Ano, ang good siya. Sakit. Ang kamot day. Baga na kayo pwede ma-report sa stream ni Boying. Oh, hell yeah. Mali sila, Chuk. Feminism. Racism. Anak kay Sama babae na sa din. mga disabled. Discrimination. Anak kay babae Body din. shaming. Tingnan lang. Body shaming. The enemy's middle Plito na ba? tower has fallen. Kulang na lang. Hero yun. Dahil pa. Nasa libay back. Oh, wala pa. Hindi na Wala mo si rin, Hasan no? na yun. The enemy's bottom barracks. Panunta ko baka ng mga... Pasikat, nagkita siya gahapon sa interview. Ano, nawala si Hasan. Ah, Diba, Jazz? bird. Pasikat kita sa interview gahapon. Ano gani? Yun na lang good. Itong, kuan, number Babae. 2 nga pinakapaspas sa, kuan, babae. Paspas mo gas plato. Dili na yun. Dagan na yun. Uy! Report, tagal pa ma-report. Ay, dagan na Grabe yun. na dyan na ba? Olympics. Magkala na, Ben. Wala yung nagabantay, Ben. Goods lang na. Ingon ko Boy, Zeus ang pilion. Layot nang gipili. Layot. Paborito na hero, Justin. Layot. Layot eh. Ayan. Support na, support. Si Geos Knight. Geos Knight. Geos Knight tayo. Geos Knight. West. Isa wala. Your turn to ban. 5 seconds remaining. Jusa. 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 Ay, sama na eh. Wala hindi matakatanong. Wala guro eh. Live jud ang ano. Watch the race on ESPN Plus. Subscription man gud, ba? ESPN Plus ka, mga tanong ka NBA. Wait. Asa man dagan diri? New York Marathon. 10 seconds remaining. Zeus. How to 5 watch. seconds remaining. Jusa. Kay doon tag 10 star. Kaya nag-Zeus. Wow. Delay day mong stream day. Wala TV, wala sa Pilipinas. Sama na eh. Na. Dapat sikat Jusa. na tulib. Ay, tata na. Chogi. 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 Pipit Chogin. Mas Jimmy Butler, oh. Prepare for Wala, battle. wala, ganun na. Butler. Akin niya oh. Grabe oh. Kip Ruto. Kip Chumura. Ay mga kip. Ay. Grabe. Itong Kinyan pupudangan na na pasikat Japanese. ya ganina. Chumura. Nawala na. Mga kipran bay. Awa yung stride just, oh. Kinpin kit Chumura. Ano naman na ni spread? Ay, Puma niya ha. Puma na ito. Gwapo, Puma lagi kay ano ba? Symbol. Wala. Draw. Hindi ko natagma. Adios pro. Di mag-inom mo. Let's Di go. mag-inom. Ano ni? Sa patas ni Ay, Pokari. Yogi. Alpha The Play battle dolls. begins. Alpha Dili play na na. na.
Kung kuha na siya. Wala pa top na-release na Alpha Fly. Sayang, palit ako. Paspas ako doon. Grabe. Hindi man ako Jimmy pwede Butler, pang Jimmy ano, Butler. pang Ay, naku. slow piece. Slow to Ako si slow. Jimmy Butler. Dapat Pwede Parang lang. Gerbistin, no? Pukod daw. Yung Gerbistin. Okay, kasi pukod daw. Ay, buhay ko. Pukuda. Maniko ba yan as Pukuda Slam Dunk? Hindi, pukod na. Sige, inom nila mugo-mugo. It was a double kill. Pukari. Pukari. Position of power. Direct sa Diyos na. Ice water, gani mo. Palit pa ng ubandara, ah. Ice water. Butil. Palit na ice water. Let's go. Let's go, Kipchoge. Feel lang kayo ng skilly ba? Ay, 361 yung sapatos yours. 6-1. Nakatanggalo ng reload ni Kipchoge. Adjust niya ang Lining o, reload. lining. 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 Delay. Kasi tawag sa Chinese na block. Nigga. Atom. Atom. Jason Atom. Jason Atom. A position of power. Dili, madilim. Ayaw, ang bukod na madagan ay marag mag... Ay, yan, sinina din, takilid. Gagi ang binukod na takiang. Ay, suda. Dili, pantay yung, ano no? Lawas? Yan, sinina day, yan, sinina na just. Asan yung nila day? Ang binukod yung dagan ba, kay hiwi, good, patakil. Weekly, bawal man maglab. Loitering. Gilapay niya? Labay. Para skilly na gilabay. That's a double kill. Pwede din na. Anyway. Pwede ito. Oh, Ito yung wala lang mga episode. Madamag, no? Oo, ito Ay, yung oh my god. Wala na si Kuan, pasikat na Marathon. Basta Asan si makakayot Hasan? na ano kapag Suliban na natin. Si Hasan. sa ganang babae ganyan sa lalaki, Justin. Oh, kasi Chip Kiroyo, Adidas, Adios Dili man na, Volpo. di man na babae, oh. Ay, wakil ni Majas. Kuan sa gidar ba? Nag-change siya ka nun. Ka just magpa-change ko ka. Change na si Justin. A position of power. Change ka na siya sa mga. From unggoy to human, Justin sa mga. Evolution. Evolution. Si Lebron kay Kuan man, si Lebron ka nang wala pa na evolve good. Oh yes, stream the boy. Si Lebron kay Goat. Your middle tower is under Wala attack. pa na Lebron, evolve. Lebron. Ano yung Wala pa na evolve. nakamot no? Kapoy magkainaw. Kanawa. Wala siya ka nang Kuan ba? Langgam good. Huwag nagigukod siya Pato-pato ba? ba? Onward. Naglisod maganyang ano? Dapat, oh, mo na may ang tactic yun so kanang ito na naka-green. Parang aerodynamic manghang. Ano? Dili siya mag-una-una ba? What's that, Greg? No. Mabla. Your top They'd have to tower be on is some kind under of attack. killing spree to get those numbers. Kuyawan yung isa oh. Pasa ay 1 hour lang ba? Just you wait. Ay kaya na ni ano eh. To battle. Your top Kaya tower na ni is Kip. under attack. Dawag na po si ano Ron Bartios. Oh yeah, tiya dyan red bird eh. Si Joker. Halloween. Mulay di Phoenix sa red bird eh. Patawad. Painting Halloween, kapilan. Itong mga snail pacers pa, kapilan ni red bird. Wala to 36 minutes. Gusto ko yun si red bird din ba eh. Gata nga nun tabi mo ni mo yus. No? Joker ka, ako si Batman. Kalit na kagawas ba sa kilid.
Ano mo sa Bart, no? Bata. Uli ka. Nung kay kagkuhan na, maglasay kay ka. Sana gudang... Sana dyan. Siya na dyan, bida-bida ito, no? Siya ano siya? Nangapil man dito kay ka na ganing mga sa snail pacers, mga costume lang. Kaya mga family ba? Family. Mga bata. Siya ba yun? May putawad si Quentin. Sabi yung tag-iya sa crocodile ba yan? What? Tama niya. Naka-register na siya sa tanan event. Wala labot. Automatic na ito. Pati kids, kuan ba? Kids run, good. Pati, ano doy? Chip Keroy. Okepe. Ubiri. Ako pangalan. Ubiri. Loketi. The enemy's middle tower has fallen. Kapit na. Ganda eh. Sige. World record. Wala world record. Killing spree. Was that a double kill? Kapoy ka nila eh. Nga na oh. No? Checks out, that was a double kill. Pa-appeal ko na oh. Appeal ka na. Oh, Honda man din ni Jess. Pas kayo ni. Kayo. Honda din. Unang mga prototype sa unang sakyanan sa unang panahon, no? Diba? Chariot ba? Naka-chariot. Let's go. Karoni. Look. Babae din eh, babae. Babae mo din na? Let's go. Na. Tung. Nanayos na, nakasakilid ang baktas. Sino naman magpas na kapaspas? 1 kilometer na lang, day. Ano na, Yours ka ng zone 1. Zone 1 sa mua. Yati, day, mali. Day akong zone di ay. Sabi na ako 157, ako akong zone 2. Dapat 140 lang di ay. 50. Doon ako kasi mana nag 157. Zone 3 na dito. Kapit na mag zone 4. Na ako sa gray zone. Usab. Visit na ako ni training plan ni Mali. Bugo. Atos ah. Lolo, matumba ka day. To battle. Grabe banking oh. Lolo. Let's go. Your middle tower is under attack. Baho ba kaya na dira? Iyo. New York New ka York na Yours. Baho. Oh, dagan kayo ko. Ilaga. Pati yung Kipchoge ba? Amoy. Ala, diloy sanay na siya. Awasan ng kwan. Dota max. Ilagay ka itong nag-jogging na Dennis ko. Naguna na si Garilio. Dali, dagan tali. Sunod yung sana. Grabe. Sigarilyo nagdagan? Ito, nagdagan ni Una. Nasa mga ba? Tapos pag mudagan, may mudagan po sila, mga pahong. Nadili lang pala sa isa. Nagdagan sila na ni Garillo. Kaya nga. Ate kayo. Sana. Minus na yung Bioto Max. Dati gani kayo. Kung inasan ng adlaw sa kinabuhi. Mana. Okay, tama na. Stick na. Sige na, tama na na. Okay na na. The enemy's bottom tower is being denied. Okay, tama na. Let's go sub to marathon. I-deny. 142. Poson yun na, world record. Ay, nalik. Patida pa na. Mana siya no picture this sa 13k. 39 minutes. 13k? Ay, 13 minutes.
Susana, Carol. Okay. Your bottom tower is under attack. Pas Kipchoge bay. 10k 30 minutes. 3 Nasa sa kwan, 3 yung 250. ano. Dili 3. 3. 303. Yan. Ang record man sa New York Marathon 2 minutes and 5 Swap. 2 hours and 5 minutes. Patay na the good night. Tag! Ilangan! Abot sa 2 Patay na likit. 2 hours and 9 minutes. Ayun. Yang kwan, yang pace karon. Killing it out there. Double killing it. Nice to meet you. Yung world record. Wala, retire naman siya pag uman. Sabi o dili pantay hanti kang jasog, paspas kay pong kayo. Oh, No? Ang gani. no, to. Paspas nga Pakinding-kinding ba no? Paspas kayo. Oh. Kanina sa si Lucky, di ba? Oo, kinding-kinding. Wowin. Wowin. Going down the tunnel. And then better not know, but it not in the ship so. Yeah. Yung mas kanta dyan na kanta na. Chip Kiroy dyan ni madaog gani ba? Matag lalaki. Doyo pa man, uy. Wala pa. Hindi pa mag-change yung... Hapkin na sila. Ano eh? Hindi pa on-cloud do? On-cloud na nila. On-cloud do, kanang na si Obiri. On-cloud na siya. Yawan niya, eh, magmulupad no? Adidas na. Ay lang ka mo siyang lupad ba? Adjust bro, tapos ang... Okay, sis. Sinisilo KD. Ay kanang si... Kefe kay Umanay ko niya. Peak lang ganina, peak. O, ito na, Kipchoge oh. Patay! Jimmy Butler. O, Jimmy Butler Oh. oh. Gosh, ang maapsan gihapon nilang babae. Dana just. Maapsan na o, tanawa minutes. May agi po yung dito. Yaw, kay King of kay Kipchoge no, left right ba? Ang kapan ba? Pero antik kang niya ba kay kanang naasa tunga perminti ang tiilo? Si Fukuda kay nagtakilid gyapon madagan. T-shirt. Iyan ang baga, gilid. Parait ba, parait? Oh. Murag mamlaking ba? Ay, tabunan niya si Kipchoge para wala hangin pa si Kipchoge. Patay bro. Pacer din ah, pacer din na dyan. Pacer ba? Nga naman sa Ingerbex din, di ba? Sila. The enemy's bottom Hindi tower ka has fallen. magpapalas-las. Wala, kuya ko yung long hair, oh. Ah, yoy. Tamak na ito. Ito ka naman kasagaran mga tangkad kay dili mo survive no? May nga na, dagkog lawas, dili na magtugay. Pagabot ng 30k, wala na. Magaling Eh, matukan ang dispermical. Atong sinikal. Oh, kaya mga tangka, diba? Pero kato siya, mo survive to. Kasi liog. Pahinga dayon ba? Diretso sa baga. Sa baga, no? Less ang kanagian sa anin ba? Kati buhi pa. Awa niya mo, stride do. Tawa dyan so. Huwag mo lupad dyan ba? Itong nakapula, oh, naglisod na. Takilid na no? Lain na ang stride. Wala na. Itong naka-green no, nag-grab run na. Bakit kill niya nakuha ba yun? Deliver pa na siya. Hindi kayo man cool down. Tayo pa kayo, 15k, wala pa na. Aman. Ayan. Naman na may mantak eh. Kailangan na sa Skyrat o sa ano. Kaya kayo so, nga na taugma. Tadals, full marathon tadals. Gawan na nila, eh.
Pwede raman kami camera ni diri sa Dikap. Wala pa'y bayad. Ano? Gani. Ano naman kailangan pa dyan mo bayad? Middle. Buhat si Anog middle o ka na sa estudyante. Naman na siya. Pwede na. Acrylic ba? Acrylic. Pabuhat Di na ka lang ka na marathon. sa teacher o. 42K, no? 42K. Gira to sa Dika. Nakumura doang mga pin. Unagan may ba yan? So, tanig ka na. Buhat May lang taga, station na, no? may mga station rin mga. May basketballan. Oh. Plita. May ilimnanan. Mga dag-inom sa dalan ba? Oh, hagdag inom pre. Station. Tinitingin ko. Dekaran. 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 A position of power. YOLO 10K everyday. Sound advice. Wala na, nagkuhan ako. Pahupa. Busy kay karang sa manahagod. Kan kay ganap. Oh, good. Oh, next week, birthday din is. Next week ba? Oh, next week. Oh, di ba na upo? Hoy, mali. Ito, magdagan ta na yung idols. Kalimot naman si Dennis, ano ba? Dagat na yun. Ano? Like that, wala rest day. Position of power. Og. Ano po si Carl sa kuha, madagan na po daw may karang November 8 niya. Hala. Nag-live pa na, nag-live. Scammer kayo. Kapila namin ni Mas Scam Carl ba? The enemy's middle tower has fallen. Uy, ayun. Lo, chip carry gapon. Yus, palitan na to yung mga ano Yus. Yung balance. Ayaw sawa, pa 11-11. Sayang. Nasa likuan sa Sige mo 11-11. dito sa ano, Davao. Kapang RC Davao. Saan man to? Wala man sila tong akong gatong Ghostbuster na kuan, colorway pa. Wapo kay to. Yung pink ko ng lace. Ay. Ay, ito ko. Unsa na kuan? Ano, nasa ano Yus? Katong bago gud sa Yung kuan, level P5 del. Yung balance. sa Brisa Yus. Ay oo, naputi sa base sa bag ko. Aga. Manikita lang. Aray ko. Ako magamit. Thunder. Ako magamit. Kapalitan kita yung models. Dugay ako kapalitan na. Hindi mo na ako magamit. Pangit ko dyan, pangit. Matikatik na yun. Ay, kayo eh. Yate kayo. Mas gwapo pa tong kuan, tong Nike. Pero, alay dito. Biloy, mas gayo Choose and mga not dito. lang A6. The enemy's middle tower has fallen. Gwapo ang world balance. The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Dili. Uy, ang pukuda eh. Maguna-una si pukuda oh. Kapoy na niya do. No, pasikat man na awa. Lapit ang marat. Ay, ano ba yung marat? 10 minutes na lang. Yes. Tapos, kita pa na, no? 50 minutes? Mura man na itong training doon. Kada daw, 50 minutes. Oh. Bitaw. Kaya to din na, no? Kaya, right? Okran ta dus. Ay, kaya natin na po, no? At tataglay nasa daw, naganlan ta. Illegal ba? NPA dito ba? Nanagan sa polis. Lahi, mananadagan. Good. Banner. That is a double homicide. Kill.
Homicide Double makes the kill. same move. It was a So double may kill. tabuan na, in 10 minutes, 4K. Tama just no, 4K in 10 Oh. minutes kay lalaki mo dyan no? Lalaki mo dyan no? Di mo to Bakit ba? mo? Pogi. Tanaw ni mo dyan. Ay, lalaki. Ay. Yan na lang. Yan na. TFT. Ano ba Nagkalaban eh? yung umbak mo. Nagkalaban Okay. yung umbak mo. Nga di mag-weaver choke. Oo, ito sa apocalypse ko. Patay. 10-0 ka. The enemy's bottom Siya tong black barracks miming. has fallen. Oh. Hello. Imiga ba gito? Oo, nag-listen dyan na balis. Puntaan na. No, wala na, delete na paspas no. Yang strike delete na paspas para ganin na. Delete niya for Dahil nga dinaganan kong Enemy's kapinti. top tower has fallen. Ang lalaki lagi. Lucky siya. Yati si Rutin nilang draw. Pala. Enemy's top barracks So, has ano? fallen. Na-foods ko dahil sila dito sa baba. Sa baba. Huwag ka nang na-boxing, good ka ng mga kalaban ni Pacquiao, good sa kanang kuhan. Mga championship niya ba? O ka na. Kipchoge. Ay, dyan ang sa lalaki, no? Wala ka. Ano? Namatay pa sa last. Mga black. Mga black, oh. Wait. 17 na. Ano si Kipchoge ba? Next daw niya nga plano kay ultramarathon. Buha nga ni Kipchoge. Hindi na pwede siyan ano eh. Ipangutan na gano'n siya, no? Mo try ba daw siya ultramarathon daw? Lala. Mo daw niya plano. Nalagi dira awa uy. Oh, da tay. Ala na. Hala na, Ano daot na? ang pace. Nadaot ang face. Ni. Ugo jud katong sikat nito. Statay, eh. Di pa una, gato siya dagan, no? Yeah, na nagpicture siya ha. Wala, take over na si Kipchoge. Kanina sa right side ba? Ako madagan. Wala. Wala na Gamay lang mo po. gyud Di siya. na magtugay. Gamay siya, gamay. Asa tong long hair? Kani o si Dili Jimmy na, dili Butler. na. Katong isa. Murag si ano, si Steve Aoki. Wala na goro to. Ano eh, babae? Babae to? Kano? Kano? Ano? Ano? Kano? Al. To babae today, oh. Hindi na babae, uy. Asa? Ito. Ay, ito ta. Kana, babae na. Kana, babae na. Ay, dili. Hindi ta sure. Dili ta sure. Naiwit na tong ano ganina tong isa tong puti. Naiwit na. Ay, ito ta si Hasan. Tapos Ay, nag-listed niapas din siya. siya, Sa oy. ning kamot si Hasan. Niapas. Dili, inay manggod siya. Di mo siya world record. Di ba siya world Apply record? pa 2 diyan hours sa and 38 patos. minutes. Siya man na expected good. Kaso wala. Niluya man siya. Luya, Sikat na sa lain na. pasikat yan eh. Dili na madaog. Mga Oo, pasikat. mga pasikat. Fifth siya, fifth. O gani, 18 seconds niapas na. naman. 18 seconds naman. Gani, Ayun na. muapas na. O Kifi. Awa. Ano pa man? Ilo pa Kifi. makalaw. Kifi. Do you love me? Chip Ayun. Daily. Naka-full ba ta? Full HD. Sige, chip Kiwi. Kagi. Kuya, ano no? 180 na ni ba? Ilang ko na ni heart rate. Duloy. Ma-maintain nila na yun. Dili na Duloy 180. pa kaunsa sila robot. Dili Naa-adjust na to 180. naay nga na Zone on lang katong muna. sa Japan good na kuan kanang gina-share jud niya ba yang heart rate good. So good pa lang nag 180 na. Aga, Antod patay mo naman in. na. Ang lagi kayo lagi. Naku, di naman eh tao ba eh. Naguro siya yan. You better pick your hero. Pero 5 noon, seconds. 5K lang man to, Dol. 5K lang ba?
All out, Na, magiging pag dili 5K. man good pwede 180 per minute mong sa full marathon. Dili, matay ka na. Zone 3 Matayin ra ni gani. sila. Zone 3 ra na. Ah, Zone 2, zone Zone 3 3. ra ni sila. Si Kipchoge, zone Zone 1. Zone 1. Ang easy lang pa dyan. Easy lang. Dati kaya. Ato na si Hasan, no? Makita na si Hasan, no? Makita ra. Hasan. Tapas ra, eh. Someone Isa call na the Nakadira. doctor? Yawan eh, madagan na yung ano, murag kan Mono. ba, jellyfish. Inga na akong right hand Jules. Huh. Kung layo na. Oxygen-rich atmosphere. Kapoy na kay ka. Train test for the Kapoy monsters. na. We'll be fine. Nga na Let's ko pag party! 1K. Pinataytan na ba? Kaya tayo mag-rotate ko sa likod yulo. Wala Ay, nang laban. puti. Wala na yung puti na bilin. Pero What sa is that? ano man sa naimit? Ano gano? Sakitan ko daw, gastro mo ha. Kasagaran nyo na sa tiyan ko, Silay. Jules. Kantsawa mo yulo good na no. Osan, sasan. Sa likod 18 seconds ba ito? Pero Ano, dali ano ano. pa Jack? Doon na lang doon. Wala pa. Makaya na niya kung muhinay nang nasa front. Pero dili na muhinay. Likod na kayo na. Palagi Buwan sa naman. last push na, last push. 30 Yawa, manggod nila, na no? on the wall. Dili, ang last push na kay 5 km na lang. So, 26 km na na. oh. So, Zone 3 ni nila, Dils. Sabi mo, dagang kiktaw, 2 million yun na. Twisted path. kaya ra dahil ni Yules. Kaya na eh. Kaya naman din. Kaya yun. na. Yes, indeed. Zone 3. Dakan. Zone 2. Sabi mo. 3, no? 50 minutes gani. Totoo. Wala. Adol ra kayo. Wala na. Ayaw, Buy my bull. luko. Jusa daw. Pura jusa. Very fine. Sunday's best jusa. Tanong ko Puro just juice, kalido. Good, yeah. Ay wala pag na register sa Kuan Tools. Di ba pa man naman na marathon. Curse lady. Kanya pag uman. Pilin jusa diri. New York Marathon. Forward. Napaka-post. Paturo, Aba. kita na niya. Yes. Ano siya oh? O di, Wala, 10 ingay seconds na, lang na. Tanawa Oh? tong nasa likod, yours, to puti. May Yes, ano na po, indeed. dili na paspas yung stride. Oh. Nagdagan mo tayo si Buin ganina. Dagan ka Buin. Wala ni sprinter yun. Ay, walk naman na yun. Ang gistra pa. Ang bisita. Oo, mabuti na sprinter yun. Grabe si Queen eh. Buy my bull. Patawad pa. Kung mag-SM ka, mag-atog mo, istraba po. Ano dyan? Maglako-lakaw, man ka. Kapil naman na. Oo, Okay. hindi naman na. Straba na, Buin. On my Balik ka sa round. tindahan. Mga na ba? Look at it go. Ito ka. Yes, indeed. Paspas sa judo. Sometimes that's first blood. Wala na. Ano Ano yun? sila? Half K na sila. First blood. Half Isa marathon na, na una eh. nagpas-pas lagi ng una. A twisted path. Si ano, keep. It's not time yet. Forward. Ito daw, kinsa na siya, Jess? Keep tong. Pasikat mo. Ay, nalagay si Ano siya ba? Keep tong. Makita mo Ah, gano'n. nihinay, guys. Sobra na yung face. Pasikat siya ba ni Paspas? Yes. Hapsa na siya. Wala na, nauna na ang bida. Hapit na gid. Buy my No. Asa, no? Yes. Ana, pangit magsando. Kaya may ana ba mahiwi-hiwi ang sando. Oo. Kaya pa jud kay sila. Here I come. Awa, Bawal mo bukas ko daw na agad. Sayang. With vim and Sayang. vigor. hagan na gid Matano ni na. Justin. 1 minute ang pace. Ano, bawal man. On my round. No. Oh my god. Tana raw, gano'n. Oh. Ano? Draw your blood.
Ano, nakabalik ng puti, Jess. Lo. Ala, dahil na ko si Oson. Ala. Nabalik ng puti, oh. Mapsa niya, no? Pangit kayo madagan tong puti ba? Pinataytan-taytan. Kaya ang word. Disseminate. Wala ang kamot. Ano oh? Ano? Kifi. O Kifi. Personal best 22. Trabaho. How done nila. Fastest American baby. Naka-Kifify. Kifi. Kifify. Kifi Chogi. Ala, Hasan. Patay. Na. Alam mo. Tower's under attack. Tayo mo kay Hasan. Alpha Fly siya, no? Sapatos. Pareha sila Kipchoge. Forward. Ay, dada ng Kipchoge. 40. Oh, 40 na. sabi na ako gano'n, but maingan ka 20. 24. Very fine. Gagi. Justin, kina naman na siya sa 42. Paspas mo mo idadals pag sige lang kag itlog. 7 years ba ito? Uy, dapat mabata gani daw ka. Itlog. Kaya ginakawa ni Justin katong century egg ba? Bulok na siya may Bulog. Pareho na ni mo color. Ay, okay. Nakapos yung TV. Pabucho. Sa likod, oh. Ayaw liw. Pilid, no? Kit na gid. Ayaw, level 5 pa man nila siya. Sa mukha, nasakyan na Ayaw. harang. Oo, ni disturbo. Turbo ba? Kasi napataka pa dyan doon ka nang elevated. Dapat sa kilid na siya. Yan. Kung manghihingig, manggod. Forward. Kuya na, no? Nang init mo dagan ba? Top is missing. 26 degrees na doon, marag aircon. Uy, niya. Maray Lagi, sunlight. 26 degrees lagi, pero ang yung lawas init kayo. Ganin May na, sunlight, may stress ko sunlight. Oh, Jeez, middle tower's under attack. dadagan. Lang do, na po Tay daw. labak. Thank you years. Matumba-tumba na sa kainit daw. Very fine. Mga weak shit. Marag kuha na nila Kipchoge ba, normal na adlaw. Ng mga dira ba, mga Amerikano kay malipong na sila sa ingana ng init. Sa tikip chumba yun. Kiproto. Puda, patay. Luto na po. Pukuda ng rayunan. Here I come. Wala si Kipchoge 11. Pero man po seconds ka na. Pero na. Seconds. Sabay, na pa man sila sa pack. O niya, pagka 30. Ay na lang, lagi kaon. Asay mga dira, Jess. Asay mga dira, Jess. Ay. Kinsa? Mga kinyan. Ano? Kanya mga kip. Mga masikip. Lasan, dali. Mga pasang sa lalaki, oh. Yawa na sa lalaki. Paspas ba? Kalibangon na yun. Idols. Good, yeah. Hindi yun siya bo. Pasaka din yun, sakita niyo eh. Ready for your Dile. dose. Pasaka. Look at it go. Hindi mo nakatay. Pasaka. Mas taas Sa pa same ka dito, eh. Ano? Taas pa. You gotta get serious, man. May napasakan dito. Oh, ito na. Nana si Hasan. Apil na si Hasan. Okay, Jess? Hasan Na- white side. Otro. Si white side. Hindi na ano. Otro. Dito. Dili. Elevated. Taasan ni Dede sa Sa man nasa Straba, dede piki na sa Straba. Oh, not good. Nana si Hasan. Apil na siya sa pack. Hello, na siya. Zoom lang. Middle tower. Oh, Let's take a look at it. Middle tower's under attack. Very fine. Allah, what Hasan white side.
Oh, yawan yung mudagan yung maghibi-hibi ang tail ba? Kani oh? Kawa. Your middle tower's under Kanaw. attack. No? Kawa eh. Kinting-kinting ba? oh? Great, your middle tower, you can't Sa use kapoy na that. niya. Ano na siya, o kapoy na nagbundak, bundak ng dagan. Sakit ng pinsan na. Lahi na po na. Yawa, judahanan ni. Hindi ko alam niya. Lahi oy. ng dagan. You know, Ay, Rick, I under gotta tell armor you, din my siya, bottom Jess. tower Under is armor. pretty good. Under arms. Ano yung puma? Ano yung puma? You know, Morty, it sometimes Ano feels yan, like they ano don't na even siya care. Ha? Your bottom tower's under attack. Mid carry na, gagi. You might as well save that energy. Wala Lebron Wala. brand. Wala. Wala gagamit ng Lebron brand. Pakisan Jordan. Wala may Lebron na pang running. Wait lang sa Ano Rajin mo bit. na? Wala mo pa Jordan na running. Ay na. Magaling gold. Uy. Jordan, uy. Sorry. Mulupad na mga sa Jordan pag mudagan. Libron kay mo flop. Ang tanaw, Lebron man ako. Ay, si Lebron na eh. Nala kakalit mo, ambak ang kalit. Magpatumbatum ba? Oh, your top Wala, tower's nana si fallen. ano. Horse Pucky. Whoa. Okay, Careful, search Morty. ko Jordan Pretty hefty running shoes. language you're throwing around. Ay, Lebron, wala. Wala. Basketball mo na si Lebron. Ano basketball? Basketball mo Jordan. Ano siya goal? Diba? Guys, si Jordan. Hindi lagi. Kaya lagi si Lebron. Savage. Gaya ka sa all time. Tara. Yes. Ano pa di si Bikili? Your bottom tower is gonzo, baby. Ay, ito di si Bikili oh. By my bones. Tangkaan ba? Permente kalaban ni Kuan, Kipchoge. Si Bikili. Becky. Ay, kanako kanang sa right. Ay, wala. Bayan si Kaya mo. Ano ko sa type? Kaya sa right, ay, wala na. Kanako. Ano gani? Uy, si Jokic oh. Si Jokic. Sa likod. Kanako ako. Kanako, totoo, nakabike. Very fine. Ay. Wala, puti ng diding. Yes, indeed. Harry Styles. Harry Styles. Here I Ah, come. that's Kipchoge day. Ito siya oh. Sa kahayag oh, maklaro dyan ang itom ba, no? Yes. No, oo, tawa. Oh, no? By my bones. Pinag-clutch exposure na to, Bob. Di jud kaya dito. Yes, indeed. Biyayag na kayo na. Wala, sa ano, manaw ka ng sa GTA 4 na Your middle tower is under attack. map. Pag mahayag, mawala na yung puti. Oh, jeez, middle tower's under attack. Very fine. Uy, Kaya di ito, no? Ito na po na. Ganit. No? Kaya karon pagod siya nasundan. Ito man sila. Forward. Oh, na-interview na siya, naka-warm up na, tas mo pa yung pagsunod. A twisted path. abot. Oh, grabe, 7 win. What? Yeah. Here I come. Comment po. Yona can't beat Hassan. Maka-Hassan yung comment. Pinya. Kipchoge looking good. Here I come. Justin looking gay. Middle tower's under attack. Kenya cheats lagi tayo. Wala, pagpasa mo dragon. Ano cheat man? Kipchoge on white shirt. Kipchoge. Get this off the screen. Your top tower's under attack. Saray namatay. Ayan, you're running. Morty, you're not gonna like this. You're Top running. tower's under attack. Ay, are you running? Kasi Wheelchair users. Go. Set your clocks. Gogi kayo ba? Forward. Wheelchair users. Let's screen, let's go. So, okay, sila. Nag-awarding nga nino. Oh, jeez, your middle tower's under attack. Ang daro.
Takpan sila. Ay, kapong kaya Oh, lead come on! back. The middle tower's under attack! Asa may sasan? Yun ang ginainan. Wala. Siyasan. On my rounds. Lugi kay sila sa Kenyan bay. Grabe kay nig mga kuan. A twisted path. Makpas-pas to na video. No? Hindi mo na nagdagan. Wala na, hinay na si Hasan. Wala ko okay man. Uy na. Gamit na sila Jill. Very fine. Tuyo. Oh, the enemy's Jill. middle tower's gone! Serves them right! 1 second, Roy. Greg, you looking at that? Because that is 0.01 dominating. Wala ka. May 30k na sila. Wala naman na ning the wall. Dili na mga lagas. Bak. Wag lang gamo ga. Grabe no? Dahil kayo siya bay. Agay. Nga na kadagan magkapoy magkay na bay. Ang naka-green do kay kanang lain sa ginaganan po. Yes, indeed. No? Oo. Kanang babae na nga puti, kanang sa puti. Lang po madagan. Ang kamot niya ba mabara. Nakuha na yun ng Titan. Here I come. I'm under attack. Hindi sila gahinga ba eh? Agay. Kadroga ni. Before nasugod, nagdroga. No? Positive. Kaya pa. Di ba maklaro na pula ang mata kay ito man sila. Kasan kayo ba na yung ginasuyop no? Anay kuan ba? Kapo guro mag-inom no kay manamb man ka. Your middle tower No? is under attack. Wala kay bati Di na yun ni mo sakit use ba? ba. No? Magsakit yung tiil kay hubog ka. Okay na ito ba? Mawasan man kadayon dils. Kada kuan, kada 2k, kada 3k kay inom ka. A twisted Mawasan na po ka. Tingala ka magtanong sa Strava ba 20k. Pag-abot pa dyan mo nakalimot ka nga, didagan ka ba? Ang Uber. Mata ni mo ba nun? Paano naka-studio mo? Look at you go. Ay, nasabto din yung mga full marathon. Spraying everywhere. Wala ka sa buod. Lami, pakay kag English interview kay Hubog. Yes. Daog mang kao lagi. By my bones. Ako yawa eh. Oh yeah, your bottom tower's under Yawa na attack. mo labay, no? Man, you gotta go save that energy! Because Radiant just fortified their structures! Agay ito ka. I said good day, sir. Got 'em both. Oh, ito ka. Double kill. Oh, your top tower's under attack. Forward. The spell is cast. Very fine. Invisibilities. Good, yeah. Look at it go. My food. I'll do the same. Ah, kay ang keep chill eh.
Una-una. Grabe oh. Kayo ba eh? Awa ang iyang kwan. Takamot just. Marag zone 1. Stack up those points. Way back oh. Build a cabin out of them for all I care. Look, professional men na. Mga transmen ko to. Ay, kanang long hair oh. Kanang 23 oh. Napamadali siya sa likod. Tatawa dyan. So, tawa yung kamot. Ano lang oh. Ito nag-gusto Wala nag-injured ba no? Zone 1. Sino yung sapatos? Ay, na siya? Dili na Nike. Ano yung willow? Matag kuan. Brooks? Sa Coney? Lambi. Sa panic lang. I-search daw siya. Naman na siya ka ng kuan. Tawa ihang ka na sa tiil. Ang gano. As good as Puma. Hindi na Puma. Ang New Puma. Balance. No, marag New Balance. Dili po. NB ran New Balance. NB ba na ata? Yes. Lining. Lining. Anta na anta. Hello. Tawa daw siya. I-search daw siya just. Kanang iyang sponsorship ba? Naman na. Ito pa yung mga Very fine. Ang pangalan niya. For what? Yes, catch. All's well. Nadugay 2 hours and 11 minutes na noon. Hindi naman. Wala. Nagkahinay man eh. 220 ata na mag-end si Kwan, si Kipchoge. Tanan ako 220. 211. Boy, Morty, you know that Roshian guy just got killed by Dyer. He owed me money. Ika. Kapan? Hillary Boy. Si Motiso man tong number 1. Ay, ito number 2. Adidas kayo. Adidas? Mga to? Adidas. Tikton ba? Adidas ko. Katong American, Hoka. Wala nga sa willow. Uy, yung sa mga willow. Katong Hillary Ayun. Boy. Wala ka pantay. May sturdy thing. May damage. Yun ay. A6 number Pipi. 10. I'll be back for you. Solomon. Hindi po ito siya Ace. Dili A6. Number 10 ng A6. Hillary Bor. Hillary Boy lagi Hoka 1. Hoka. Match 1. Match Tayo ata po. na. Ay, di ba? Uy, di ba? Hoka. Match 3 ata. Max 6. Dili na Max 3. Dili na Max 3. Okay Dili na Max 6. Hoka 1. Wag yung anim ano? Ano oh? Max 6. With vim and vigor. Hoka. Ratio. Ay. Hoka Cielo na. Aish. Yes. Mac 2. Dili. A twisted path. Dada. Max. Kuan. Rocket. Ay, Mac 3. Your bottom tower's under Ay, attack. Rocket 3 lagi. What a mess. Rocket 3. Wala no? Lagi butang. Rocket 3 or ano. Max 6. Dili na. Dili na. Ako ka doon. Ay, Hindi ko ka Max 6 eh. Pangit ka Max 6. Saan Rocket nila 3 ang lagi. kuan? Rocket 3. Rocket 3. Hoka Rocket 3. Ako ka doon, Gigi. Na. Hoka ako 4. kayo ko sa kuwan. Jordan, marag Jordan ganito. Hoka. Ano. Oo, man. Punch. Kuan siya, competition. ECS hook. Competition shoes niya. 40 mm.
Gamay, basta na ako. Mahal kayo na, 16,000. Sa last. Ooh, Dire, you Oh, gotta get Hilary their Bor, oh, structures. Good work. Hoka 1. Oh man, what? And Get up one on out of here! Hoka Because 1-1. Radiant just fortified their structures! Ah, the enemy's bottom Number 10 tower is is gone. We did it. Nice! It's like that song, Lump Seven Lump Nop Kipchoge. Noops, a Noop Noop Noops. Ang face nila, Miles, magod na. Saan ni McCurdy? No, bago na. Wala na, brand. Wala ning kuan, A6, layo kayo. At if ano na. Adidas dyan. Oh, Adidas oh. What? Uy, naianta. Tayo layo Number kayo. 23. Dita. Anta, Oh, totoo? 23. Walay ano, Ah, skip Chuki. Nawala skip Chuki. Ato taday. Ay, wala na. Lahi na ni nga pack dyan. Ito skip Chuki oh. Nasa likod. Number 7 na isa. Wala na siya ni nga Ano pack ba? pinakalas? Pinakalas na. Lala. Lahi na ni nga pack. Ito sa pinaka... Second pack na siya sa... Oh, Pikas ko. Kay Paruto. Lagi si kay Paruto. Chumba. Mga tip ba? Keep ganin ang mga skin niya. Whoa! They took out the enemy's top tower! Keep Chumba. You're gonna do this. Keep Kumong. Ah, wala na si Hasan Jazz. Wala na. Wala na si Hasan. Pugos man to niya. Gigukod manggod niya. Wala, di dyan niya makaya mga Kenyan. Kahit yung kay Kenyan dyan. Gawa mo yung nagtaki ang dagan. Whoa! They took out the enemy's top Oh, tower! Studio. Wala, layo kay Kipchoge. Totoo. Back na. Back na. Luca the goat. Back na. Comment. Someone keeps on implying that Kipchoge an alive Kiptum. Buang Gag. comment. With vim and vigor. Wala mo na dyan siya langgam ba? Not ready. Fly high, butterfly. Oh? Alayo, Let's ano go. niya eh. Ayun na kasi daw eh. A twisted path. 34. Hapit na. Lapit na. Pila pesa ni Jess? Sa babae. Isa na. Pasting yawa. 230 ni na, 230. 350, uy. Dili ba ilang finish ba? 230. Oh, 230 to 20. Oo, mga yan. Fresh meat. Team sila. Okay, wala lagi na siya polo side. Uy, hala. Course record oh. Wala, nasa sa course record just. Agay. Oh? Chok, chok, chok! Hindi yan lagi, gaya. Lagi tingnan. Course record. Mo din ang pulo siguro ang sakyanan mo ng record. Asa na siya. Dili, women's league na. Dito sa likod ang mga sports record. Mo gani ka sakyanan guro mo. Tayo. Oo, ka na. Nalampasan na nila so lampas na nila sa record. Hacking at limbs, Bayot to spraying din. everywhere. Ay? Hindi pa tapin. Mo de pulusan na. Pag makuhan daw ka, mabtan ka na, kay bayot ka. Wala, dagan! Oh, middle tower's under attack. Ala. Oh no. Wala na si Chogi. Harry Styles oh. Haristyle sa likod. Jeez, middle tower's under attack! Oh man, Sagol na your siya sa middle mga tower puti. just got Nalahi siya. destroyed. They're fighting against your middle barracks right now. Weakness Kipchoge, kinabot na siya sa puti ng mga Your kuhan. middle Pak. barracks just got wiped off the face of the map. Middle barracks are gone. This normally never happens, Morty, and I know you won't believe it, but I think I made a mistake. Ikaw lang na Radiant yun just siya. fortified their Parin ka na. structures.
You know what I'm talking about? Oh, geez, your top Kaya tower's daghan under sila ni attack. Keep Runbart mo. Convert. Paring tapos. Long lost brother, matunitip Top tower's siya. got turned into Madalas na. Istot na yung mamamakit yung game ko pa. Si Ranbart na po, bisa mo kain. Kapilan na tanan ba? So, nidagan na tanong right. Nasa to. Oh, wala. Kanina namugas. Napas. Nagkameraman ba? Nagdagan. Sabay yung face. Sa right side. Oh, wala naman. Ito. Agahe, di kayo ba yun? Pukawad. Siguro. Asa na siya siguro? Taga-asa nila. Kasi course record ano dre. Wala na. Medyo. Tara. Diba ilang course record dyan na nag-upas? Course na? Or Oo nga, course record niya nag-upos. Ito. Sakyanan. Ang maps na lagi sakyanan bayot. Isa na siya naga. American. Kaka-rage. Hindi na din na siya doon. Where? Isa lang kakamot ang hiwi ba tawa? Gagal ah. Matasagi ka ng gahi. Tara, langgam-langgam gyapon ba? Patay. Okay, jadi. Wala boy pa. Wala ko suga mo rin eh. Wala, Weaver, sige, pakamatay dia. Pamatay dia, Weaver. Wala, nalakpan. Ay, nakabi-KB. Tulo ka tuyukan sa dika. Tara. Oh. Redas. 6k na. Let's go. Tara. Kaya ito. 220 ata, 218. Ana mag-end ni sa babae. Keep Kirui. Wala, mapsan sila sa kuan. I walk again among the living. Kefi. All's well. Kuyawan niya madagan dyan eh. Ginasagpa niya yung nong. Ginasagpa niya yung nong ba? Kana naka-green ba? Ito nga. Kaya sa tunga ba? Ay, Wala. Yawan na magagal. Alakat. Kani sa ending nga ni magdinaganay ni ba? All out ni. Nasakyan na ng orange. Sana. BYD. Bayad. 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 Ay, Lexus na, Lexus. Your top barracks? Yeah, they're gone now. Oh, yeah, your bottom tower's under attack. BYD bayad. Na 36 kilometers, 2 hours. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom Morty, guess what's tower not there? is looking pretty good. Bottom tower's Ito under tayo. attack. Inay. Dapat under. Sub 2. Kap. Hindi sila itong nasa Dapat Instagram. na. Hindi sila itong nasa Instagram. Dahil dito. Pinuyo ka nila nag-post ng map ka o ka ng joke lang. Paano makakuha dito mga pasikat bells? Ay, mayan. Sabi din namin. Yun sa kato niya, nagmotor. Pwede. Pwede nga na. Or ma-detect, manggod. Ilok lang niya yung kamot. Edit ba na? Pinahanda lang niya yung kamot. Wala siyang nag-stride. Ma-edit na daw. Morty, middle tower. Middle tower's under attack. Sa Google Maps mo ganin, mo reklamo mo ganin ng anong paspas ka. Kanak to ka nga sa Strava. Edit dito. Upload lang to. You know they're tearing into your bottom barracks right now, right? Hey, Morty, there's no bottom barracks anymore.
Sorry, player. Okay na sila. The bottom barracks were my favorite. Now they're not there anymore. You wouldn't let the enemy get mega creep. Here I come! Dominate. Lava don't slow. Hey, geez, why don't you start taking things seriously? You know, because your ancient is under attack. Tama na. Wala, absent sila tong naka-wheelchair oh. Asa ng wheelchair? Nasa right side. Na dere. Wala. Layo na kasi sila Kipchoge, just. Wala na to. Gaya kay Jimmy Butler, oh. Jimmy Buckets. Let's go. Isa na lang yung white, oh. Nawala na si Fukuda. Pasikat, man good. Nalagay ko Fukuda. Pas. Asa mo to na ba? Una na po ng orange dira. Nag-una na jud ang orange. Wala naman diri. Ay, naaday diri. Kanina Kasi tabunan? likod. Ito ka kamo. natabunan. Mag-sprint na po na siya pinahalit. Kalma lang ta siya kaganina, no? Pasikat, man good. Waluyan, ano. Wala, just dili magdugay ang kanday, hoka.